Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Anthony pamte kasngi. Kasngi rai ki pat ba kabri u nyautrem ne ki pat rilum ka jila Meghalaya banit peno ya usinyang uben hei shi shimpria tido ha ka vote ba. Kodor banyo ya korbal lariti haying darbar thawan ka HADC bat JHADC. Ka election ka bakongsan menta syaki artri ki Autonomous District Council ADC ha ka khasi bat Jante Hills ha ka bagidon arspa anyo ku arngut ki kertong ki bayukun. Kajing tap vote kelas dang nadu kapor nyo baji step atkan kot hadu kapor saw baji janmien habaro ki Sanpu Pratali ki District Council Constituency haki HADC bar JHADC arknai pun igwe. Haki HADC kajing tap vote ka bapau nambahan apreng ginong yalam bahak mat ki balong ki CEM bar ki constituency uba PNCM na pentor umkra maukar constituency uba penyat sing CEM na nong thamai bar uba kita Starwell Khan na sora. Ulat pathai kubor haba syang keleng di jaka tap vote ban ye kendu ya ki kertong bat yo ye keren ya ka baki snokmen bat scam ban wan phai biang na kaliang uba PNCM kertong kongres na mau khar pentor umkra u yathu ka jingjap kala am bar ka syong satang ki pat ba ban rai ya ka ba mau kumu MDC hagis Nemberland ula le bha bat wan ra ikian ro bat ula dap yatai haying dorbar ka council kawai ka ba udan ban ong na jump baka kongres kanum kwa ban ye trailang bat ka NPP hindray bat kiway ka biang bet pinsngo ba PNC nagi arspa anyo pu angut ki kertong chispa san prangut kentup yakat angut ki kenthe ki badon ha ka jing yakun ki arpundai tri ki constituency jongka ki HADC bat chispa khat saungut ki kertong ba kentup ya nyongut ki kenthe na ki arpundai tri ki constituency jongka JHADC Kinong yakun ba paunam ki kentup yu CEM ba menta jongka ki HADC ba penya singsim bat u CEM ba menta jongka JHADC ba thombor shiwan na lor ki executive member bat ki MLA bat MDC ba syang menta Pengarap persiang kalong dia berka pembahas pengen mau babon di kami beri ka mesti nak benta ki footpath ki nala idon ki sinong ki pengen ai ka trok gitnyut angka kaji ajan bagi sport club kaji depan NPU ya ki kami lek kai ki sangkan thai ki sama ki dulu program dia berkabak ham important menta kalong nalor ka development ngaimat la don kamru iki sama apo ka konsumsi ba apan ham fokus iki na ka benta ban kentiu ya ki latri kam trijang ba ikayo pat kun sama ba kilong kini iba duna ka jing yo Gira pagba pagpajiksan. Kima iba kam kunusan haka ni ka campaign menta kalong banang kampen baha banang kampen janaya ka jing kam juga di council la kalong ka jing ka judiciary jing bat ka executive la kalong ka jing ka executive awiru ka pagadun kam kalong ban simkhia ka jing bat ka amendment ka succeeded ban besuk katlo kat ni ki jimut naga artikel lais pan puai tumban syukur mau kaji dia bagi marbok kendo ila pan adbiang haka paragraf 3A kemudian ban mi tangga lan di ban mi langka mineral resources juru haka 12A bala kumnu ka ain parliament ka ain jong ka state kanom la menteri kam haji tentang kumpala don haka paragraf pala kata kadiga bakampung santam na barokoi magibri wa kanika kenti ka pamta je kren bahaya ka artikel ispan yuwe dengan sudi ban ban pentlanya ka artikel ispan yuwe nganong ban pentlanya ka siksidel nak benta ka interest jung gibri jungi nak babusu katu kan ni jimun naga artikel ispan yuwe syaga amendment jung siksidel kata kadiga main very important nang bagi jungi kinong safe and secure kongsan kelong ba kini ki institution ki companies ki firm ki pawan ban sedang kam hangni apo rilum khasi imat ladon kam ka kenon ka basyai bagin asyot ya ka gire barka kanungut ki ban ai kam niki pun samla ki jungi ba kunjuru ka gire bati local issue kam jungi kelong banang pen bahas isu ka gire bati kam development ka gire bati local ki jungi dakala don ka wata ni ka percentage kabagila gila bu nam tajungi hoi benar khasi jungi ke babon ba ki ban apply le se kinap dan ni some recruitment policy ban tai kena ki ba le se ki ba la ban trikam nang ba
company su kinum don naga problem dang ya hijab hampun la se pandon ka jingkerman ban makayung sim pero hijab tang kandiat te ngatrai kanom ma ban militi kata เพียก็เลยจะบรรยาสนองหรือมันเนาะ ya gani ko mangla ka dusai ba dipesangkat bala ba katum ka mon yung babun balang yung tua pa niya tulang warga NPP betul-betul ngilong open man Lada kawan nge-fracture mandate film open kanun party ne film restnya akan itu. ya kani na hapan syong lada niya ki bajob kamtam man syong ban discuss gani kam namar ba ni hapai galong gumnu ka situation ru panambas ru level lada kalau fraction mandate dan kam haru lai South League party kata dengan nak mai discuss ba มัวบัด NPP หนุ่มเตระโชบัด NPP หนุ่มเตระโช pergan PPT aku maka long haga sur babun balang ka pausai nak lang ko party workers nak lang ki babun di pai pan usus nang kira kata te linda don su ka interest penting lang Ba, last election ni marba katu ngawan tang kendiat si kang patio ban le kanu kanu ka di syakri yagi pai ba ka mau harpan from kra ni mentala kumba sansen tam layo ban syakri yagi ke ngalayo ban don ke di bajan batki tingkat ki kam ki bedi roi ka para ki snong ki thau ni jan berji nong ilam ju seng samla seng kan thei nang ka ki nong ilam snong sport club nang ta kum ni jan berji ri pai ba ngai kan tham kanum tham dei su ka ba tham ya kata Oh kelas kita kan election balik amili udah kita video ujung dan kurang BBP nak ni konsesi mata ganti ru ibo BBP kat kadang ka pun bahkan kadang bisnya ibu tumba ka pau sebar kam ithan na kanun ka threat na ka DPP ne na kalang UDP tingam ti pada sa kata ka silent vote ngam nang batay kendai kumba ka pau sebar ya kagi di bodi sen bentang ai nda ithan kan pandon ka lumayan na ka benta ketika election nomor 1 ngimba ithan ya ka whip jongka UDP ne ka whip juga DPP nama